bafowethu noma ethola ukugxekwa umcineka lapha na kumhlelo wempucuzo ke encoma ke uKhuzana noma ke ebongela ke uKhuzana kodwa ke wadlulisile ke amazwi ke amahle ke akhomba ke ukukhula ke la ekutheni ke abazi ke abaculi ke bakaMaskandi bafowethu angenibingelela kwisiqiniseko esemedia moqala ungena kule channel bafowethu ngicela wenze ubulungiswa kokucinezela button ka subscribe ke uzibeke amathubeni amahle kakhulu uthola amanye ama-video ke engizokwenzela wona bafowethu ke usetholwe ukugxekwa kumcineka ke lapha ke ekutheni ke angabu referee weqiniso ke phakathi ke kwabaculi ke bakaMaskandi kodwa ke wadlulisile ke amazwi ke amahle ke awabhekisa kuyena ke uKhuzana ke embongela ke ngethuba elingqayisivele ke lokuthi ke yovelela ke emazweni ke angaphandle ke lapha ke njengoba simazi ke ukuthi umculo kaMaskandi ke lapha ke insizwa futhi ke eyaziwa kakhulu ke endimeni mesikhuluma ke ngayo ke uKhuzana sekhumbula ke bafowethu ke ukuthi ke namhlanje kuwavela ke nakumabona kude ke lapha ke kuyena ke u405 ke lapha ke ku newsroom ke khuluma ke ngalo ke lolu hambo ke noma ke ngendlela ke afisa ukuthi uMaskandi ke uye phambili ngakhona ke lapha ke ngokwesifiso sakhe ke lapha ke njengoba ke sazobhekana nohambo ke ngawo ke umhla ka17 ke lapha ke September wona lo sikuwona ke abheke khona futhi le ko Dubai ke la khona ke ayobe ukwenza khona ke izimanga ke zakhe uKhuzana mfokampunga simcineke ke usevele waphumela obala ke lapha ke wathi ke leli thuba ke lihle kakhulu ke mfoka Khuzana wasesho kusobathu bekungathathwa noma bemumculo kaMaskandi kodwa ke oluthatha njengethuba ke elinhlahla ke ukuthi uKhuzana ke livelele ke yena ke lapha ke ukuthi ke ahambe ke eyomela ke uMaskandi ke lapha ke endaweni ke zangaphandle kusho ke umcineka ke lapha ke ngaphansi ke kwekhasi lakhe siyakhumbula ke bafowethu ke ukuthi ke umcineka ke noKhuzana ke lapha ke izinsizwa ke ezithi mayisebenzisana kakhulu ke njengoba ke sazi ke ukuthi zingathi ke zinobuhlobo ke bobungani ke obukhona nje endimeni kaMaskandi yona ke lento edala ukuthi abantu abaningi ke bagxeke lapha ke noma ke babeke izinkulumo ke zokugxeka ke zokuthi ke akayena ke ureferee weqiniso ke lapha ke kodwa ke thina ke sikuthatha sikubeka njengoba ke kunjalo yilezo esikuphathele zona.